بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أحبتي في الله، أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. banje izina ry'Imana Allah, izina ryiza mu mazina yose abaho, ryuje ibisingizo byo kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumugandukira we wenyine atagira icyo abangikanyijwe nacyo. Bagaragu Uwiteka, ntangiye muri iryo zina ry'Imana ryiza nsabira amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'abo mu rugo rwe n'abagenzi be, abasangirangendo be n'abayoboke be, abakurikiye inzira ye n'abazayikurikira kuzageza ku munsi w'ibihembo. Bagaragu b'Uwiteka, nshuti muvandimwe nkunda kubera Imana, ndagusuhuza mu ndamutso y'abemera aho uri hose. Amahoro, imbabazi n'imigisha by'Imana bikugere. Ni muri urwo rwego ngira ngo nguhe ikaze mu isomo rya Tawhid. Igitabo ni Kitabu Tawhid. Igitabo tugiye kwiga Kitabu Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Iki gitabo nk'uko nabibabwiye, matini yacyo cyo bita Kitabu al-Mudun ni iki ngiki. Iyi niyo matini. Tugeze kuri babu ya 8, babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahawihima. Iyo babu turiho uyu munsi itangirwa na aya ziboneka muri surati Najm, sura ya 53 muri Quran, isura yitiriwe inyenyeri. Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura aragira ati: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, afara'aytumul Lata wal Uzza, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس ولقد kuva ku aya ya 19 kugera ku aya ya 23, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati: afara'aytum allata wal uzza. Ese ntimutekereza kuri biriya bigirwamana Lata na Uzza ndetse na Manata, ikigirwamana cya gatatu muri ibyo bigirwamana? Ese mwibwira ko mufite abana b'abahungu naho Allah akagira ab'abakobwa? alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha. Ese mwibwira ko mwebwe mufite abana b'abahungu yo ikagira abakobwa? tilka idhan qismatun dhiza. Iryo ni igabana ribogamye. in hiya illa asma'un sammaytumuha, nta kindi biri byo uretse kuba ari amazina masa. Sammaytumuha, mwabihimbiye, antum, mwebwe, wa aba'u, n'abababyaye n'ababimye.
antum wa aba'ukum, mwe n'abakurambere banyu muyitirira biriya bigirwamana, ma anzala Allahu biha min sultan, ayo mazina mwihimbiye mwe n'ababyeyi banyu Allah ntiyigeze abahera uburenganzira gushyiraho amazina y'ibigirwamana. Allah ati ma anzala Allahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala ntiyigeze abaha uburenganzira bwo guhimba amazina, guhimba ibigirwamana ngo mubihe amazina. In hiya illa asma'un sammaytumuha, ayo mazina mwabihimbye nta kintu uretse ko ari amazina masa mwabihimbye, kandi ayo mazina ma anzala Allahu biha min sultan, Allah ntiyigeze abaha uburenganzira bwo kugira gute, bwo kwita ibyo bigirwamana. Ibyo bigirwamana mwabihimbiye amazina mwebwe n'abakurambere. In yatabi'una illa dhanna, nta kindi bakurikira uretse gukekeranya. Wa ma tahwa al-anfus, nta n'ikindi bakurikira. In yatabi'una, nta kindi bashingiraho illa ma tahwa al-anfus, n'ibindi adhanna wa ma tahwa al-anfus, gukekeranya ni kimwe. Wa ma tahwa al-anfus, ni irari no gukurikira irari ry'umutima. Imitima yabo yabatakiye gusenga, guhimba ibigirwamana bakabishyiraho bakabisenga. Fattaba'u ahwa'a anfusihim, bakurikira imana ziri mu mitima ya amarangamutima yabo. In yattabi'una illa dhanna, ibyo baketse. Wa ma tahwa al-anfus, nibyo imitima yabo ibararikira. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, kandi bose mu by'ukuri bagezweho n'umuyoboro n'inzira igororotse iturutse kwa Nyagasani. Izi aya kugira ngo tuzisobanukirwe neza turifashisha kitabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Muri iki gitabo bab man tabarraka bi shajaratin, igice kivuga kuwa ari we wese, whoever man tabarraka, uzashakira umugisha, bishajaratin, ku giti, au hajarin, cyangwa se kwibuye, wanahawihima, n'ibisa n'ibyo byombi. Imamu al-Qurtubi qala, yaravuze ati intumwa y'Imana imaze guhishurirwa izi aya 19 kugeza kuri aya ya 23, Imamu al-Qurtubi aravuga ati ibi bigirwamana abarabu basengaga, kanat illatu lithaqif, ikigirwamana cya Lat cyasengwaga na Thaqif, ubwoko mu moko y'Abarabu. Wal Uzza li Quraish, naho ikigirwamana cyitwa al-Uzza cyasengwaga n'Abakuraish. Wa Bani Kinana, cyasengwaga n'Abakuraishi na bene Kinana. Wa Manatu al-Bani Hilal, naho Manat cyasengwaga n'urubyaro rwa Hilal. Hakaza qala al-Qurtubi, nuko umusobanuzi wa Qur'an Imam al-Qurtubi avuga ko ibyo bigirwamana uko ari bitatu ari amoko y'Abarabu yabisenze, yabyambaza, akabishakaho umugisha. Ibyo twari tumaze kuvuga ni ibyavuze na Imam al-Qurtubi. Naho Hisham ibn al-Kalbi fi al-Asnam, igitabo cye cyitwa al-Asnam, aravuga ngo kanat Manatu li Huzaylin wa Khuzaa, ikigirwamana cya Manatu cyasengwaga na Huzayli ndetse na Khuzaa. Birasaba yuko tumenya ngo Abakuraishi ni bantu ki, bene Kinana, Bani Kinana ni bantu ki, bene Hilali ni bantu ki, Huzayli na Khuzaa ni bantu ki. Aha ni amateka. Icy'ingenzi turiho uyu munsi ntabwo ari amateka yabo, ahubwo ni ibigirwamana basengaga, nibyo byaduhuje nabo n'isomo ryacu. Dhikru sifatu hadhihi al-awthan, kwibutswa ibijyanye n'ibi bigirwamana bimara icyo umwemeramana. Icya mbere, Qur'ani yabyibukije intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bariya Barabu, iriya miryango y'Abarabu twabonye, Abakuraishi, bene Kinana, bene Hilali, iyo ni imiryango ikomeye y'Abarabu.
Huzayr na Khuzaa bariya barabu Imana yibukije intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko basengaga ibyo bigirwamana ari byo Lata na Uzza na Manat. Ariko Imana kugira ngo ibyibutse intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sirru fi dhalika, harimo ihebanga, harimo izihe nyuma. Icyambere liya'rifa al-mu'minu kayfiyati al-awthan, nuko kwibutsa Imana kwibutsa intumwa yayo ibigirwamana icyo bibariye umwemeramana. Icyambere harimo ma'rifatul mu'min kayfa kanat hadhihi al-awthan, uburyo ibisanamu byari bimeze, kumenya byari biteye bite. Thaniyan, icya kabiri liya'rifa al-mu'min kayfiyatu ibadatuha, umwemeramana nukugira ngo amenye byasengwaga gute, igirwamana byari biteye gute, byasengwaga gute. Ikindi dukuramo ma'rifatu shirk alladhi kana al-arab yaf'aluna, harimo kumenya shirk, gusobanukirwa iribangikanyamana abarabu bakoraga. Natija rizati, umusaruro umwemeramana akuramo namara kumenya uburyo ibigirwamana byabo bimeze, akamenya uburyo byasengwaga, akamenya ibigirwamana abarabu shiriki bakoraga kuri ibyo bigirwamana ubwoko bwayo. Umwemeramana namara kubimenya aramenya uburyo atandukanye imisengere ye n'imisengere yabo muri kiriya gihe cy'ubushishi. Kuvuga ngo umwemeramana agomba kuba azi neza, asobanukiwe ni gute abarabu basengaga ibigirwamana, kayfiyat kanat al-arab ya'buduna al-awthan, aramenya uburyo abarabu basengaga ibigirwamana, wa turuq tajannub hadhihi al-awthan, anakuremo inzira zo kwitandukanya no gusenga ibigirwamana. Iyo niyo ntego nyamukuru Imana yibutsa ibijyanye n'ibigirwamana Lata, Uzza, Manata. Impamvu Imana yabyibukije intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ukugira ngo umwemeramana amenye uburyo ibyo bigirwamana byabaga bimeze, byasengwaga gute, abarabu babisengaga bate. Namara kubisobanukirwa amenye gutandukanya itandukaniro riri hagati ya tawhid wa ikhlas na shirki na kufru, amenye itandukaniro riri hagati yo gusenga Imana yonyine itabangikanywa no kuyereza ibikorwa, anatandukanye no kubangikanya Imana n'ubuhakanyi. Iyo niyo ntego iri mu kwibutswa ibigirwamana abarabu bagiraga gute, bajyaga basenga. Reka rero tugende dusesengure Allata. Fa ama Allata faqara al-jumhur bi takhfif ta, ikigirwamana Allata abasoma Qur'ani, al-jumhur abenshi mu basoma Qur'ani, qaraa Allata bi takhfifiha, basomye la bayoroheje ta, bi takhfifi ta, boroheje ta. Ubwo abasoma Qur'ani bari kumva ibyo kuko warada qira'atayn fi qawlihi afara'aytumul Lata, utsindagiye bitashdid, wa bayna afara'aytumul Lata, noneho woroheje ta, inyuguti ya ta ihera. Turebe ku nyuguti ya ta, afara'aytumul Lata, icyo ni igisomo cya al-jumhur, na afara'aytumul Lata bitashdid, icyo ni igisomo kirindi tsinzi. Abasomye boroheje ni al-jumhur min al-qura, ni itsinda y'abenshi mu basoma Qur'an, nibo basomye Lata bayoroheje, bifite icyo bisobanuye. N'abasomye bitashdid ta, abasomye batsindagiye bashyize shadda kuri ta, abo nabo bifite icyo bisobanuye. Abasomye batsindagiye rero bashyize shadda kuri ta harimo Ibn Abbas wa Ibn Zubair, hakabamo Mujahid, hakabamo Humayd, hakabamo Abu Salih, hakabamo na Ruwais. Ariko iki gisomo iryo tsinda ry'abo bantu bagikuye kuri Yaqub, wa huwa min al-qura'i al-ashar. Yaqub ni umwe mu basomyi 10, wa Yaqub ahadul qura'i al-ashar, Yaqub ni umwe mu basomyi 10 ba Qur'an. Abasomyi boroheje ta, afara'aytumul Lata, samu Lata min al-ilah, bavuga yuko Lata yiswe Lata
ikuye ku zina ry'Imana Allah al-Ilah. Wal Uzza min al-Aziz, naho al-Uzza bayikuye muri al-Aziz. Al-Uzza bayikuye mu isifa mu zina ry'Imana ryitwa al-Aziz. Faqalu latu muannathatan minhu, baravuga ngo latu ni izina ry'irigore riva kuri Allah. Ta'ala Allahu an qawlihim 'uluwan kabira. Hanyuma Ibn Jarir aravuga ngo al-Uzza bayikuye ku zina ry'Imana al-Aziz. Qala Ibn Kathir avuga ko lata cyari ikigirwamana babaje mu ibuye ry'umweru riconze ryubakiye ku nzu yari iri Taifa, wa hawlahu fina'un, yari inakikijwe n'urugo, yari ifite urugo. Mu'azzamun 'inda ahli Taif, ikigirwamana cya lata kikaba cyarahabwaga agaciro, cyaramywaga n'abantu b'i Taif. Bavuze ngo hum Thaqifun wa man tabaha, ubwari ubwoko bwa Thaqif bwasengaga bukaramya iki kigirwamana cya lata. Kanu yaftakhiruna bihi ala man adahu min ahya'i al-arabi ba'da Quraysh, bishongoranaga iki kigirwamana mu bandi barabu nyuma ya Quraysh. Iyi lata yari yubatse ibumoso bw'umusigiti ubu ngubu ubarizwa Taif. Falam yazal kadhalika ila an aslamat Thaqif, icyo kigirwamana cyakomeje kuguma gutyo cyubahwa gisengwa, bene Thaqif bakiratanira ku barabu, bagiha agaciro, bagikuza, bakiramya, bacyamaza, bagisaba umugisha. Bakomeje kuguma muri iyo myemerere yo gusenga ibigirwamana gutyo bene Thaqif ila an aslamat, kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo kuba abayisilamu. Bamaze kuba abayisilamu, bariya bene Thaqif bamaze kuba abayisilamu, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yohereje al-Mughira ibn Shu'ba, hanyuma fahadamaha, aragisenya, wa ahraqaha binar, agikogeza umuriro, aragitwika, aragishumira. Iyo ni lata. Naho itsinda rya kabiri rigizwe na Ibn Abbas na Ibn Zubayr na Mujahid na Humayd na Abu Salih, basomye bitashdid ta, bakize shadda kuri ta, afara'aytumul lata, batsindagira ta. Wa ala thaniya, imvugo yawe ngabo ba kabiri mu itsinda rya kabiri. Qala Ibn Abbas yavuze ati kana rajulan yarutu suwayqa, iki kigirwamana lata mbere yuko bagisenga, lata yari umugabo. Kana rajulan yarutu suwayqa, yakoraga ibiryo byo mu bwoko bwitwa suwayqa. Yajyaga avanga ibyo kurya bikoze mu fu y'ingano akayivanga n'amavuta. Gukora ibi biryo bikoze mu fu y'ingano bivanze n'amavuta, yasyaga ingano akazisera ku ibuye, hanyuma agakoramo ibiribwa bivanze n'amavuta, isosi. Fala yashrabu minhu ahadun illa samsa, uwanywaga iyi sosi ikozwe mu fu y'ingano ivanzwe n'amavuta yakorwaga n'uyu mugabo witwaga lata, uwayinywaga yarabyibuhaga, yabaga yanutse, yarashishaga, akamera neza, akagenda agatoha, akamera neza. Kana rajulan yarutu suwayqa lil hajj, uyu mugabo rero wakoraga ibiryo bikozwe muri suwayqa, yabikoraga kuri iryo buye, yabigaburiraga abantu bagiye gukora hijja. Kana yarutu suwayqa lil hajj, yakoreraga ibyo kurya, yateguraga ibyo kurya abahaji. Falama mata akafu ala qabrihi, amaze gupfa rero bubatse ku mva ye, batangira kumugira ikigirwamana. Nuko nguko Ibn Abbas avuga yuko usomye afara'aytumul lata, yani biha, avuga ngo ese ntimubona kiriya kigirwamana cya lata? Yari umugabo mwiza watekeraga abahaji, akabakorera ibyo kurya, akabagaburira, ari wo murimo we. Faramama amaze kwitaba Imana, ahafara qabrihi, bubaka ku mva ye inzu, bayigira ikigirwamana, bashyiraho igishushanyo cy'uriya mugabo lata, bamubaza mu ibuye riconze ryera, barangije fahabadu, baramusenga. Nanone iyi nkuru tubabwiye iboneka mu gitabo cya Bukhari, ni inkuru y'ibihumbi 4859, ariko rawahu duna falama mata. Bukhari yakiriye iyi nkuru cyangwa se yanditse inkuru
atariho ijambo faramamata. Hanyuma uyu mugabo Lata amaze kwitaba Imana, Ibn Abbas akomeza avuga ngo kana yabi'u suwayqa wasamni 'inda sakhra, yacururizaga ibiryo bikoze muri suwayqa bivanze n'amavuta, yabicururizaga kuri ririya buye arasakhara inda sakharati wa yarudu alayha, akaba ariho abicururiza ibyo biribwa bike. Farama mata dhalika ar-rajul, uriya mugabo amaze kwitaba Imana, abadat thaqifu tilka as-sakhra idama li sahibi as-suwar. Thaqifu, uriya muryango wa Thaqifu, abadat tilka as-sakhra, basenze kiriya kibuye, baragisenga bakigira ikigirwamana. Idama li sahibi as-suwar, ngo baha agaciro cyangwa se basingiza bakuza uriya muntu wagaburiraga iki abahaji ibyo kurya. Ndetse n'uyu musomyi wa Qur'an Mujahid nawe avuga ibijya gusa n'ibi Ibn Abbas atubwiye ku nkuru ya Lata iboneka muri Qur'an surati Najm, isura ya 53 muri Qur'an, aya ya 19 igira iti afara'aytumul Lata wal Uzza, ese nimureba biriya bigirwamana ari byo Lata ndetse na Uzza. Ibigirwamana rero basengaga ari byo Lata na Uzza. Tumaze gusobanura ikigirwamana cya mbere aricyo Lata, ko hariho ibisomo bibiri. Hari igisomo cyasomwe na al-jumhur kivuga afara'aytumul Lata woroheje ta, hakaba n'igisomo kirimo itsinda rya Ibn Abbas na Mujahidi na Ibn Zubayr na Humayd na Abu Salih na Ruwais, bakuye ku musomyi Yaqub, akaba ari umwe mu basomyi 10 ba Qur'an, basomye afara'aytumul Lata batsindagiye ta bitashdidi ta bagizeho shari. Icyo cyari gisobanuro cy'ijambo Lata, icyo kigirwamana. Qur'an ikomeza ivuga ngo ibyo bigirwamana afara'aytumul Lata wal Uzza, nimubona Lata ndetse na Uzza, icyo kigirwamana cya Lata n'ikigirwamana cya Uzza, ayo mazina yavuye hehe? Lata min al-ilah. Lata batubwiye yuko bayise Lata babikuye kuri ilah, abandi bayita Lata bayikuye ku mugabo witwaga Lata wagaburiraga abahaji. Iyo ni imvugo yawe. Tujye kuri al-Aziz, al-Uzza. Iyi mana cya kabiri cyitwa Uzza, bakise iryo zina barikuye ku zina ry'Imana ryitwa al-Aziz, nyirubasha busumba ubundi bubasha bw'ibiremwa byose. Ibn Jurayj aravuga ngo Lata kana rajulun min Thaqif, Lata yari umugabo muri bene Thaqif cyangwa se mu muryango wa Thaqif, yarutu Suwayqa, wakoraga ibiryo byo muri Suwayqa bizayita bikoresha amavuta. Farama tufiya, wamaze gupfa, farama tufiya ja'alu ila qabrihi wathanan, amaze gupfa kumva ye bahubatse igisanamo, bahubatse igishushanyo, bashushanyije Lata mu ishusho ye, bahubaka icyo kigirwamana, icyo gishushanyo kiwe, wa binahawi dhalika, n'ibindi bijya gusobanuka nk'ibyo ngibyo. Twibutsa abantu badukurikiye yuko turi mu isomo rya Tawhid. Igitabo turimo kwiga ni Kitabu Tawhid. Kitabu Tawhid tugeze ku page 142. Turimo turasesengura ibigirwamana abantu basenga, inkomoko zazo. Twahereye ku cyitwa Lata, ni ikigirwamana cyasengwaga na bene Thaqif, bari batuye i Taifa, aha ni mu gihugu cya Arabia Saudite. Impamvu yo kwigisha iri somo ni ukugira ngo umwemeramana amenye itandukaniro riri hagati yo gusenga Imana n'usenga ibigirwamana, amenye n'uburyo abasenga ibigirwamana babisenze bati. Bitangira ari umuntu mwiza, akora ibikorwa byiza by'intashyikirwa, yamara gupfa abantu bakavuga turiya muntu yari intwari, yari umuntu ufitiye abantu akamaro, barangiza bakubaka kumva ye igishushanyo cye kugira ngo bajye bamwibuka. Haca igihe bakazatangira gusenga wa muntu, turaza kubireba. Ari nako n'abandi bose basengwa, uhereye ku bantu bose wari uzi ko ari beza nka Bikira Mariya, uzasanga yuko hari amwe mu madini afata igishushanyo cy'isugi Mariya akagishyira mu rusengero zabo kandi yari umuntu mwiza. Hari n'abafata Yesu bakamusenga kandi yari umuntu mwiza, atarigeze ategeka abantu ko bamusenga. Abarabo rero nabo bari bafite ibigirwamana basengaga. Icyambere twabonye Lata cyasengwaga na bene Thaqif. Imana iti afara'aytumul Lata wal Uzza,
murareba ibyo bigirwamana mwashizeho mwihimbiye, uhereye kuri Lata ukajya kuri Uzza wa Manata thalithata al-ukhra, na Manata ikigirwamana cya gatatu, alakum dhakaru wa lahu al-untha, murangije mwebwe muravuga ngo mufite abahungu, Imana ihariwe abakobwa. In hiya illa asma'un sammaytumuha, ibyo bigirwamana na amazina mwebwe mwabihimbiye, antum wa aba'ukum, mwebwe n'abakurambere banyu, ma anzala Allahu biha min sultan.